Hapakran hakajingelang All India Annual State Ministers Conference on Water ka banengkong lengba ka video conferencing hine kasngi umodi ulo ong bakijing persyang ki jilla ban penne ya ka kan hapaya jengai kenang ban la ban kenjo ka thong jong kari. Kasorkar pedeng kelap pedang ke National Green Hydrogen Mission hakajing mang kabakat kenda hajar news pak sau-sau kelir tingka na besdang. Ka India bat ka France ne ka singi kila penlong ke jing kran strategic dialogue ka balai punri honong ba Delhi ki arliang kila kran kimat baya dei bat kijing dei parlok bat kimat ka perthai. Hadian ka jing plipat ba ke jing ilang National Conference of Heads of Investigative Agencies ka balai Jaipur umentri khna ka sarkar pedeng jong ka tanat kampo ying Unityanan Rai ulaong ha ka jing kala ki kam sniu ka jing pendan kami ki buat ke juk bamenta ka long ka bakongsan ni ki pulen. Hakajing lekai kriket ke India kan yakun persya ke Sri Lanka hakajing lekai T20 ke baar na kilai sin yakun hapuni menta ka sngi.